Gadis manis Kalimantan. Deno Lorati 2 gadis manis. Kalau tekan banjir Mas Tejo ayat desa Putelandan Segedalu Sega Persani. Pak Novi Sukijan di wonten Lemabang asal Babang Segedalu Ejo Raga Jenderan. Oke ketika terban kalau terangkat grup Cakeruk Nelatak Wates Winangun sampai Lamongan. Wonten Pak Anton, Pak Danu, Pak Ahmad, Pak Eli, Pak Adri, juga Pak Peggy dan konco-konco semuanya. Selamat malam. Yang lagi jago gila tak kirim gede Udal Telakam Juruk. Dudenok gandolane ati Ambu muti tingane yolaya ati Kondini janji mosahe hidup semati alam ono iklati rasa cintamu sudah pergi tak memirukan aku lagi. Aduh dino gendelane ati dengan nyulayani Tukang majani aku tresno lewat aku lunga ngendi ati gak kuat nandang rasa biarku cinta kuat cintamu sudah gak beneran ses aku cuma buat mainan tukang majane aku tresno lilakno aku lunga Tresno iki kudu mung dolanan ape mau amarga kangen sing tak jaluk amung kesadaran mugi Allah paring kesempatan mong adem atiku ben aku gak mlayu dan tanggung jawabku hanya palsu deno aku cinta beneran pastikan ku buktikan buktikan ya mas bapak ibuku akan datang melamar jika sayang hatiku selamat doakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan mas walau di walau di akhir zaman
wis milio tresnaku bocah kae Milio Mas. adik wis milio sing Iya iya dadi iya. pacarku apa bojone cakae bola tali Ses. gawe gelon negara sendut Ambu musa. rasa tresno ora bisa dijaga Tak sesuai. jadi Karo diparingi eling. Eling marang keluarga tansah nyanding. Ayam tentrem pangajap rino lan wengi. Bola bali mas mbok aja